Добрый день, дороженькие! Ён сапраўды добры, таму што мы распачынаем унікальны, упершыню ў гісторыі беларускага тэлебачання праект застольнае караоке-шоу «Хата на хату». На Беларусь 3! Вас вітаюць вядучая Ларыса Мятлеўская и ведущий Иван Круг. Будем широко шаставать. Як сустракалі і чым частавалі нашых вядучых у сям'і Нікітіч. Самая смачная таўкеня! Я повторовала. Як любяць пажартаваць у палескай сталіцы гумару. Я чула, что у Спорове бабы рыбу ловить. Фартухами. А я козу дою, а вона ж ногою, а я її кулаком, да провались ти з молоком. 4 пакаленні сям'і за адным сталом. Треба книжки читать. Маму называют профессор фольклорных наук. Говоря, что я мала да удала, я своим курносым носом семерых с ума свела. І самыя душэўныя, кранальныя песні, якія захоўвае гэтая сям'я. Гляди, сваночка, моє дитя, як своє. Гляди, сваночка, моє дитя, як своє. Такой сивой дауниной повеяло. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Хата на хату». Будзем спяваць разам. У першым адборачным туры фальклорнага шоу «Хата на хату» нашыя вядучыя адпраўляюцца ў падарожжы па Беларусі у пошуках яркіх, дружных, таленавітых сем'яў, удзельніц нашай праграмы. Сем'і, якія выбярэ наша прафесійнае журы, сыдуцца ў музыкальных батлах, спеўных конкурсах і бітвах талентаў. Сапраўды пойдзе хата на хату. Па выніках гэтых спаборніцтваў 4 сям'і мы запросім у сталіцу, дзе будзе адбывацца падрыхтоўка да вялікага фінальнага канцэрта з запрошанымі зоркамі беларускай эстрады і фальклору. І ўсё гэта дзеля таго, каб потым на вялікай сцэне на ўсю краіну прадэманстраваць усё хараство беларускай песні і паказаць сваю сям'ю ва ўсёй красе. Абапіраючыся на жыццёвы вопыт шматлікіх пакаленняў, народная мудрасць сцвярджае: добрае здароўе лепш за самае вялікае багацце. Мы цалкам згодны з гэтай тэзай. Таму ў якасці галоўнага прыза мы абралі адпачынак у адным з лепшых санаторыяў Рэспублікі Беларусь, дзе сям'я пераможца зможа набрацца сіл і палепшыць сваё здароўе. Санаторыя «Нарачанка» – гэта гарманічнае спалучэнне сучасных інавацыйных тэхналогій і старадаўніх метадаў аздараўлення і лячэння. Мы распачынаем нашы вандроўкі з вёскі Спорова Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Культура тут незвычайная, традыцыі незвычайныя. И, вядома, песни тут будут особливые. І жыве тут вельмі незвычайная сям'я Нікітіч, якой на сённяшні дзень у вёсцы Спорова ўжо цеснавата, таму яны з'ехаліся сюды з розных вёсак і будуць цешыць нашу душу на працягу пэўнага часу. Трапляючы ў тую ці іншую мясціну Беларусі, заўсёды хочацца даведацца паходжанне яе назвы. Спораўцы распавядаюць, што калісьці па возеру хадзілі вялікія караблі. І вось судаўладальнікі заўсёды спрачаліся пра адзіную прыстань на беразе. А разам з тым, беларуская міфалогія сведчыць, што ў ёй было боства, якое называлася Спор, Спарына, Спарыш, адсюль вёска Спорава. Поэтому хочацца спадзявацца на тое, што і гэта вёска сабрала вакол сябе людзей багатых і ў духоўным плане, і ў матэрыяльным. У
нашай краіне шмат сем'яў, у якіх да гэтай пары захаваліся традыцыі пераймання музычных і спеўных навыкаў. Да ліку такіх таленавітых музычных дынастый адносіцца і сям'я Мікіціч. І, як водзіцца на Беларусі, гасцей яны сустракалі ўсёй сям'ёй з хлебам, соллю, добрымі словамі і, вядома, з прыгожай песняй. Проходьте, калі ласка. Проходьте. О, вас не познать зараз. Якія строі, божачкі, старадаўнія, сапраўдныя. Адкуль у вас такое хараство? Откуль? Я брала все это хараство от бабули, от своей матули, а потом передавала своим деткам, унукам и нават правнучкам. Глядите, какие они хорошие у меня. Ой, цудоўна. Боже. Ну, але ж чаму то стол пусты у нас, а? Алена, запросили за стол, а стол пусты, один хлебушек только. Я разумею, хлеб всему голова, а... А ў нашай сям'і ёсць вельмі добрая традыцыя. Мы яе перанялі ад сваіх бацькоў. Калі мы да іх прыязджалі, яны нас таксама сустракалі голым пустым сталом. А потым запрашалі нас да печы, адкрывалі засланку і даставалі адтуль усякую смакату. Поэтому я вас таксама прашу да печы. А, так як у кассы скатерть-самобранка, то у вас скатерть-самобранка это печь ваша, да? Печь, зрозумел. там Ну, то і мне усё. до вашей печи не соромно пойти. Не Я так соромно. само прибравшись. Пойдем до печи. Ну вось, открыем печь, а тут усяких присмаков, полная печь. Это у нас бабка. Светлана, да помогай мне. А что, только на столе можно будет О, покуштовать? Тут нет? только на столе. Ишь, Смакота. Ой, любота. тут полная печь, да все горяченькое, да все смачное. А это у нас запеченная яичня. Яєчня. А это читали и слухали про сыр в масле. Сыр в масле. И купается? Ей купается. Так. А зараз А можно я понесу, а? понесли. А зараз кашка поехала, забирайте. А это у нас... Забирайте. А это у нас горяченькое. Ой, проглядим, что тут у нас тут бабку горяченькое. Голубцы с Голубцы. печи. Тримайте. Так. А это у нас Хто, здається, б уже і застався. яше кашка. Это кашка С солнца, кашка маслицем. солнца. Да. И самое головное, самое смачное, тавкеня. Ой, яка Тавкенька. Невже гэта не все? Не все, а рыбка. Ну, Да. Что там еще есть такое золотое? Ну і що, спора? Про рибку говорять смачна риба карасі, але їдять її не всі. А чому не всі? Шиковно. Тому що треба попрацювати, вудочку закинуть або з кловней побродить по озеру. А хто єсть? О, есть. Есть только той, хто приготовав. Пані господиня, А я а думала, чому той, на хто соломці? ловить. А гэта щука поехала. Ну і ну. Мимо стола не Гэта проедет? що, Надя? А гэта карась сушаный, кожному достанется. То може вже за стол не пойдем, тут Ой, припинимося это трошки, а? колбаска, Я так відчуваю, що за столами не Ось зараз можна і здесь стол накривати. Коли ласка. накривати. ніжно Зараз собі. йдемо за стол. Ходім да пойдем. Вельми хутко. Пойдемо за стол. Господиня понесла присмаки до стола, а мне чомусь не хочется доходить от этой теплой печи. Узгадывается дзяцінства, узгадывается юнацтво и узгадываются больш поздние годы, калі, так сказать, уже асэнсовы печек модель свету. И калі мы с вами поглядим на модель хаты, 3 ярусы, на модель печи те же самые 3 ярусы. И вот поглядите, один ярус – это подпечек, там, где выливали воду после того, как мыли помершего. Другий ярус – то место, где мы рыхтуем, так сказать, наши присмаки. И, нарешті, третье место – это комін, який з'являється, ну, коли хочется, моделлю сувязі з светом продков. И поэтому, коли человек отправляется в далекую дорогу, обов'язково треба було зачинить заслонку, щоб не було ніяких розривів. Ну, а тепер довго затримлятися не будем. Давайте пойдем так само до стола, поглядим, як там його накривають.
а я стала зла, без спати лягла. Стала раненько милась, бяленько припас не дала. Стала раненько милась, бяленько припас не дала. Съела же я, повторовала, 10 овечек каши, горшечек голодна была. 10 овечек каши, горшечек голодна была. Выпила вина, 1,5 ведра, кварту горелки меду, по мерке не пьяна была. Кварту горелки меду, по мерке не пьяна была. Вёскою и шла, коника вела, за гриву держала, на хлопцев моргала, оха-оха-ха. За гриву держала, на хлопцев моргала, оха-оха-ха. Ну что, стол накрыты, песни для розпочинання проспівали. Тепер, видать, треба нам познайомитися. Я так розумію, що ми зараз у гостях у вельми незвичайної споровської сім'ї, де за столом зібралося аж представники 4 поколенняў. І патріархам гэтай сям'і з'являецца, наколькі я разумею, Надзея Васильевна. Микитиш. Надзея Васильевна, у мяне да вас просьба. Раз вы собрали тут такую великую команду, ну, калі ласка, коротенько представьте кожнага з тых, хто сядзіць за гэтым столом. Дзе тут ваши невесткі, дзе тут ваши дачушкі, дзе тут ваши внукі і так далее. Добре, зараз представлю. Гэта моя старейшая дочка Алена. Яе муж Віктор. Вось каля яе сядзіць яе дачка Наталья. Унучка гэта вже моя. Так. Далей. Так. Правнучка. Так, правнучка сядзіць. Полина. Правнучка гэта. Так, внучка гэта маёй старейшай дачкі Алены. Далей другая у мяне дачка Святлана. Так. Святлана. У Святланы дачка Ганначка, моя внучка. І яе дачка, моя правнучка Ярослава. Так, а што за каля хлопец? мяне разам сядзіць за мною, гэта мой сын Петро. Так, ну, І ви говорили, що усяго, колькі чоловік у вашій сім'ї, ще разочок? Усяго так. У мяне 2 сыны і 2 дачкі. Так, 4 діток своїх? 4 діток. І 7 унуків, і 7 правнуків. Ну и кветнику вашим палисаднику. Так. А вы человечий гармонист кто? А гармонист – это кум. О, так это головный, можно сказать, человек. Де ти купалася, де ти купалась, де ти купала, сушилася, де ти купала, сушилась. Я купалася у бродочку, я купалася у бродоч, а сушилася на грудочку, а сушилася на грудоч. Прийшли дівчата жито жати, прийшли дівчата жито жать. Стали купалу виганяти, стали купалу виганять. Хватить купала походжати, хватить купала походжать. Густоє жито виминати, густоє жито виминать. Буйніє роси обганяти, буйніє роси обганять. Ой, сердце порвали. Сапраўды, вот не ведаю, да, такой сегодня даўніной повеяло.
Туман, кветки купальские, такие голосы у вас, ну просто так захотелось до вас сапраўды на купальне приехать. Ларисочка, да, Ларисочка, я вспоминаю слово мудрого нашого белорусского фольклориста Григорія Романовича Ширма, який написав, сказав таке слово «песня душа народа». Да? Так вот в этой песне сапраўды вот эта глибинная сутность нашей жанчины, перш за все, белорусские, так? Яе мелодика, яе тональность. И самое главное, вот это философское пытание, про что думает душа этой жанчыны, об чым клопотится, об тым, каб поставить 7 унукаў на ноги, Да. об тым, каб яны, так сказать, еще про Чтобы правнукаў они понараджали. спевали, головне, то здоровые были. Вот это А мне здається, Счастливые ну, были. счастливые, У нас да. есть одна песня такая. А мне Я здається, коль- чоловік, коли співає, він здоровее і щасливее. Може і так. А что за песня у вас такая? Мені нормальні. вельми кранає одна пісня, яку мама навчила. Сваха свасі, тому що мені ж теж дочка, я так переживала за її. Так, може, проспіваєте? Проспіваємо. Сваха сваси хорошу честь видає. Сваха свасі хорошу честь видає. Сваха свасі навік дочку отдає. Сваха свасі навік дочку отдає. Гляди, сваночка, моє дитя, як своє. Гляди, сваночка, моє дитя, як своє. Коб не стояла темної ночі під окном, щоб не стояла темної ночі під окном, щоб не втирала дробний сльозочок рукавом, щоб не втирала дробний сльозочок рукавом, щоб не була подповіточка за хатку, щоб не була подповіточка за хатку, щоб не була сусідочка за матку, щоб не була сусідочка за матку. Ой, я разумею цяпер, Ось. вось паслухаўшы, чаму жанчыны на вяселлі мамкі плачуць, Да. таму што ну настолькі кранальна да слёз, сапраўды да слёз, таму што Надія Васильівна, вельмі мудры урок народной педагогики прогучаў зараз. Скажите, ласка, вот Лариса сказала, это на самой справе так, это весельная песня, и там гучала, да? Да. Это- Весельная песня. Я її завжди співаю. А скажите, ці робіце вы вяселлі вось, ну, для людзей у сваёй вёсцы і спяваеце вот такія Запрашаюць песні, вас, вот вашим запрашаюць вас коллективом? паспяваць? Не? Ні, я думаю, хорошо. наверное, Зараз можна по- ми вас у Мінск уже- запросим на весілля. Я перший у Але житті. ведаеце, ганульцы мои эту песню спевали. И Наташи спевали. На своїх, на своїх. Да. У нас ось така пірасудовицька родня, і вони співають усі вози. Леночка, нехай трошечки Світлана потлумачить, а что такое Пирасудовское? Мы ж сядзім у вёсцы Спорова. Ні. Ну. Ми-то народилися і вигадувалися в Пірасудовичах. Мама то живе в Пірасудовичах. Ага, Да. А А тут- это мы приехали до дочки старейшей. ага. У гості. У гості, да. То есть уже вся родня, вся ваша Спорова, семья да, збирається? А ці Родня далеко ти собралась. Пірасудовичі? Это 20 Километров отсюда. 20 да. километров. Это недалеко. Ясно. Это для нас недалеко. Недалеко. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Хата на хату». Сёння мы спяваем песні разам з вялікай і дружнай сям'ёй Мікіціч з вёсак Перасудавічы і Спорава Бярозаўскага района. Так, что будем спевать далей? А мне вельмі падабаецца другая песня. У гэтай песні зусім пра другое гаворыцца, пра шчаслівую ўсё гаворыцца, пра шчаслівую і вельмі добрую жанчыну. Пра шчаслівую жанчыну. Давайте її заспіваємо. Давай. Каліна Так і там Маліна. так само ж Давай. негородная Ну, да. жанчына Там здаецца. поучение, мудрое поучение было. Матка Да. повинна отдать дочку. И Это душа лепей, болит чем за то, застанется что... дочка. Да, головне, была другая половинка добрая.
Поважала. А ведаеце, у Столінскім раёне адна жанчына мне сказала, я запыталася, ці была для цябе твоя свякруха якая? Яна добрая была ці злая? А яна мне сказала такую мудрую рэч: я ад мамы пайшла і да мамы прыйшла. І яны всю работу рабілі разам, ніхто спаць не клаўся раней, пакуль не зробіць усё. Лепше не скажешь. Малина, малина, алё поламала, гавораць на мяне, што я малявана. Гавораць на мяне, што я малявана. Я не малявана, така моя врода, бо майго милого добрая вигода. Бо майго милого добрая вигода. Колотиш на двори, вядерца на ключи, добра веселенька пава, дицу ідучи. Добра веселенька пава, дицу ідучи. Як я за вядерца, милий за другое, почакай, нерденька, пойде ми обоє. Почакай, серденька, пойде ми обоє. Тому я пригожа зимою і влітку, бо милий шанує, як любую квітку. Бо милий шанує, як любую квітку. Ну, молодцом. Я думаю, ще один пригожий урок. І да, так сказати, нашій сучасній молоді, як треба шанувати один одного. Мне здаецца, што тут у гэтай сям'і добра ведаюць, што такое вясельны абрад. Можа быць, вы... Я нават книжку написала про весельный обряд. Я нешта чула такое, думаю, дзе ў гэтай вёсцы хтосьці напісаў. Все на свете, як починається веселье, начинается запоинов. Потом начинается что? Веселье, значит, скоровая починается. Потом веселье молодого, это приданное. Ой, якое пригожее видання. У нас у районе книжки маму читать. называют профессор фольклорных наук. Шикарно. Надія Васильівна, і шмат гадоў збирали кроплю за кроплей, так сказать, эту книжку? Ой, нет, это Нет? мне сказали, то мы с маленства спеваем Так. эти песни уже. А уже, ну я же всех буквально не ведала. В это у нас примерно в Здитові, як я родилася, Надію, мотив співають. Так. А у Пересудовичі вже другі. Ага. Вот. Як файно, що Як ви тут всюди в нас у писали. Здитові співають так. Коровай, короваю, я ж тебе обирай. У червоні квіти облюбилися дід. А в Пересудовичах вже коровай, короваю, коровай, коровай. Я ж тебе вбираю, я ж тебе любірай. У червоні квіти, у червоні квіти, щоб любилися діти, щоб любилися діти. Две вёски недалечко одна Да, от другой, недалечко. да? Якая Зусім розниця? розниця Ой, якая. ой, ой. Надія Васильівна, і ще ми коли з вами трошечки, так сказати, говорили поперед, то ви сказали про одну дивну річ для мене. Ви зібрали колекцію припівок у 300 штук. Ой, може і більше. А скажіть, будь ласка, а коли з'явиться така книжка по припівках? Ну, не знаю.
знаю. И она поехала тоже в столицу, в Минск. Книжка-то? А я уже кричала на ее, на что ты отдала? Ай, Я добрая душа. ясно. У меня Ну, а я попросили, смотрю. я и Бабулечка, свои отдала, А и може, маме отдала. а може 5-6 десяток наспіваєте, а? Раздайтесь, Разойдитесь, дайте ходику, веселому народику. Раз, два, три, Да любила гармониста, а теперь никого, душа моя чиста. Выхожу и починаю першую Начальную, Я хочу развеселить головушку печальную. Говорят, что я мала да удала. Я своим курносым носом семерых с ума свела. Молодці, молодці. Частушки мусі співаються, як танчиш, як Ой, як танчиш, притоптуєш і Сербіянку А я от чула, що у вас споровська полька некая есть, вельми знакоміта. Я на ту інтернеті нечто такое. А я вот зараз Так? учу Самое деток поглядеть. в Строгинском доме культуры. Мгм. Деток там есть. Детки выступают у Криничка, любители фольклора. Детки. Я их учу народные танцы. Подиспан, О. Семеновна, Лисий. Так, Они так так. красиво танцуют. Ясно. Так діти ще не таку сприймаються. Я от сачу за тим, як ваша правнучка співає, і мені просто так серце радується, милується, просто як ружа розцвітає, і глядіть на її приємно. Надія Васильівна, у мене до вас Ні, просьба. чесно. От за столом сидить один хлопець, так сказать, і він мовчить поки що. А я думаю, що йому є що сказати, є чим похвалитися. А? Може попросимо його, Віктора, щоб він там поділився своїми секретами? Я занимаюсь пчеловодством, поэтому мой секрет связан с медом. Так. И вот в этой баночке 2 вида меда. Ого. Один весенний, второй летний. А то які покажите? Весенний, весновий. Весенний вот этот, который уже Белый. закристаллизовался, Так. а летний, который еще жидкий. Ага. Вот в одной Як- баночке. Як таке диво? А то- Це що, одні пчоли носять туди, а другі Да, сюди? одни в одну сторону баночки, другие в другую. Догадайте. И одразу А засталося як тільки це цікаво закрутить трималося, кришкою, так? і І все. все, да? Правди. Чудовно. А що побач шклянка з водою стоїть? Це для чого? Это для того, чтобы правильно мед надо не есть, а пить правильно. Вот эта шклянка для того. Берем чайную ложечку меда и на стакан воды. Оставляем это до вечера. Тобто це ви раніше робите? Да, таке? да. Так. Да. Вечером выпиваем это. Мед що, розтвориться? Да, Розтворився. да. І И если мед закристаллизованный, то он растворится еще быстрее, чем свежий в Вот воде так. за это время. Мгм. А вечером опять это выпили І и ставить на опять ночь. же Кабраницы залили выпить. и утром. Это же выпили. лето. Гэта уже Другу лекі. порцію на Гэта ранок ставимо. Так я тепер зрозумів, чому ви такий господарливий чоловік. Тобто ви ведете секрети. Мед силу дает. Да, мед силу дає, тому, так сказати, і господарка така велика, і витягуєте все на своїх плечах, да, і пчолки допомагають. І скажіть, ці давно ви, так сказати, этим займаєтеся, і пчолками, і от так водичку такую випиваєте? Пчелками давно, с 2003 года, но еще и дед мой занимался пчелками, и папа мой занимался А, то пчелками. так само некалькі поколенів, да? Да. напрашуюся на екскурсію, після Хорошо. як причиндала поглядіть. Я когда улей переделывал один, и там, ну, еще соломенные стенки были, Мгм, то есть от мгм. того улья уже остались только внутренности от улья. И вот под соломой лежала газета 56-го года. Да, Так, еще- а, это так еще- ви хоч у музей здали ту газету? А, Это еще дед мой положил туда ту газету. Вот отсюда все и начинается. Каб мед їсти, треба в улей лезти. Да, Ну то полезли. в большом улье много меда, а в маленьком улье там выращивается молодая матка. Вот сейчас мы посмотрим, она уже выросла, откладывает яички или не откладывает. Я б, звісно, у великий влазила, а Галіш добра, і малий добра буде. Попробуем у малые.
Виктор, а что это за бочка такая? Это медогонка. Она служит для откачки меда. Берутся рамки, Ага, вскрываются ячейки. ага, зрозумела. С медом. Как мед оттуль вытек. Да. Рамки вставляются в медогонку Только докранулася до рамки, она такая солодкая. и откачивается мед. Ага, значит, це крутится там и пух-пух-пух-пух туди, Да. и вытекая вот оттуль. Да. Мед, конечно, солодкий, а дається він нелегко. Скажите, ласка, а вот тая мудрая наука, якую вы сами засвоивали, так сказать, не 1 десяток годов, и она что, только ваше богатство, и вы кому-нибудь... Вся моя семья с удовольствием занимается пчеловодством. И все они с удовольствием едут со мной на пасеку и мне помогают. И сын, и зять, и все уже, которые мелкие подрастают, все с И удовольствием. не боятся пчелок? Нет, не боятся. Ну и с этого года я в школе веду кружок пчеловодства. Просто Учу 2 педагога, потому что они тоже не совсем компетентны в этих вопросах. Но хотят И стать 11 пчелярами. школьников, да. Все с удовольствием ходят на занятия, все с удовольствием все делают. А практичные занятки где проводите? Ну, школа купила 3 улья, я их заселил пчелами, там проводим практические занятия. Ясно. Леночка, это вся господарка ваша? Ой, ні, яка я господиня без господара. І он у мене займається усім. І свинями, і кроликами, і пирофелки у нас есть, і качки у нас есть, і у нас кур много, і маленьких кураняток навивозилося уже много. І це все його руками робиться. Лен, так у яго, як і ва ўсіх людзей, толькі 2 рукі. Як ён імі паспявае столькі шмат працы рабіць? Ну, ми допомагаємо всі, допомагаємо. Я допомагаю, і діти допомагають. Всі разом працюємо у полі. Главное мужика похвалить, да он на работу А, вот она мудрая наука, правильно. Тогда Что все... ты там то и то я не сделал. И делать не хочешь. А як похвалить, таки ты хороший, таки ты добрый. И тогда все в руках горить, спориться, Свинью да? покормил, то иди же и качок И корова покормил. была, А там и ще корова еще хазяйство была в було. ней. І то я покормив. А який ти добрий, ну. Ага, значится, у их есть птушник, есть пирофелки, гусей нема, качки, куры, кураняты, значится, если что там были свиньи, поросяты. І кролики. А колбаса з чого? Свиньи. А ковбаса гэта зроблена на, ну, прикладно на 80% з крольчатины, а на 20% со свинины. Ага. Вельми смачно. Мгм. Я вже записала собі рецептик. Ось. А мені от цікаво, тут стільки риби. Я чула, що у Спорові баби рибу ловлять. Фартухами. О! А я думаю, чого лирку пожити не фартух? Не, я хоть и не рыбак, але не поверю в такое. А вы можете показать сегодня? Сьогодні? Ой, зараз про 1 минуту. Так, Могу вот показать. тільки Не вірите? захочеш. Ось. Я думаю, що я вже одразу вірю, тому що я вже назирала за тим, як вони це роблять. У 6 годин раніці устають і пішли ловити рибу. Убачите, кольки. А увогуле я так ведаю, що у Спорові так люблять пожартувати, що можна сказати, що вже скоро з усієї Білорусі, не тільки з Білорусі, будуть приїжджати до вас по анекдоти. Ось, і сьогодні я вже так пройшлася по вёсці, наслухалася. Ой. Так что вы І хочете сказать, фартухами что... ловить. А що ще? Може, розкажете ще На- які-нибудь на анекдоти? А давайте Сечення ми столиця пісню гумору. про це поспіваємо. И Жартовную песни есть про- песню Давайте, поспіваємо. давайте. Полесская столица гумору. Во. Господиню гарна. Давайте про господиню. Які ловять з фартухами. Гарная. Хмарка наступає, дощик накрапає, тече вода через хату, сміття підбирає. Правда, люди, правда, господиня гарна. Правда, люди, правда, я, господиня гарная. Правда, люди, правда, я, господиня гарная. Сказав мені милий, щоб зварила борщик, а я яму не зварила, бо не митий горщик.
правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. А як пойде дощик, дай помиє горщик, то тоді я міленькому даю звару борщик. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. Сказав мені милий, щоб зварила каші, а я ж йому не зварила, бо не було часу. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. Дала мені мати козу з козенятком, щоб я вранці не сходила по селі з горнятком. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. А я козу дою, а вона ж ногою, а я її кулаком, да провались ти з молоком. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. Ідуть люди з місця, да з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. Ой, не смійтесь, люди, якось воно буде, я ворони оскубу, та й перина буде. Правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарная, правда, люди, правда, я, господиня гарная. Ну, але ж сьогодні ми співаємо це не про нашу господиню. Вот я и хотел сказать, як же пропозиции с молоком, коли тут яєчня стоит. Это не наша господиня. А я думаю, наша дайте слово красавиця списать. Надія Васильевна, і все-таки я так само хочу підтримати вас у тим, що пісня жартовна, але не про вашу сім'ю. Чому? Тому що там есть такие родки, где вороны спят на подушках, да? Вот. А мы только переступили вашу хаточку, як одразу убачили вот эту пригожость. Хай бы вы трошечки рассказали, як, что это за такое диво, скажите, а, Споровское ті? Ну, ви ведаєте, вишивати я почала з маленства. Але тоді хрестиком мало хто вишивав, а гладді вишивали. Вот. А вже коли вийшла замуж, була з дітьми сиділа вдома, не на роботі, тоді почала вишивати. І вишивали, у нас куплялася така канва, бачите, такі этого. І от по канві я й почала вишивати. І ведаєте, скільки я їх навишивала? Усім дітям по дві, внукам по дві, крестной дочці дві. Ну, где-то около 25. Вот таких вот. И вы ведаете, это подушечек. Это ж кожную клеточку надо зашить. Надія Васильевна, а за вашей спиной на канапе что за пригожость такая? А это у нас такая великая картина я вышила. «Прощание Олега с конем». Это по такая... мотивах слова полку Да. А дома у меня еще картин, там и кветки вышила, а ручников кульки я их вышила. Мора, вельми, я люблю. Скажите, Кайласка, вот тут сядзіць 3 пасля вас пакаленні, вы 4-е, да? Або першае, скажем. Ну, песни ваши спевают, чуем, бачим, да? А вот это мастацтво ваше подхапили внучки? Я маленькой точно вышивала, и Олега тоже. А, там и ваша рука. Я помню, трошечки моего там есть. А ваши далей? Я вышивала только коли была цяжарная. Ага. Но дома так само ёсць памяць аб гэтым, да? Ёсць. Угу. Ну, а той, хто побач з вами сядзіць, ці вон побач, так сказать, з дедом, да? Полина. Хутко учиться. Ще учиться, А да? мы учим еще. Там под горою буйный ветер віє, ой там удовиця пшениченьку сіє.
засіяла, волочити стала, як заволочила, Бога попросила, як заволочила, Бога попросила. Зароди мені, Боже, пшениченьку яру, на мої сиротки, ще й на мою долю, на мої сиротки, ще й на мою долю. Ой, ще юдовиця додому й не зайшла, а вже люди кажуть, пшениченька зійшла, а вже люди кажуть, пшениченька взійшла. Ой, ще юдовиця на лавку й не сіла, а вже люди кажуть, пшениця поспіла, а вже люди кажуть, пшениця поспіла. Дякуй тобі, Боже, дай за допомогу, буде моїм діткам хлібушкаю волю, буде моїм діткам хлібушкаю волю. Гэта фальклорнае шоу «Хата на хату». Мы працягваем знаёміцца з гісторыямі сям'і Мікітіч і разам з імі спяваць надзвычай прыгожыя песні. Леночка, скажите-ка, ласка, вот Лариса ведала эту традицию, рассказала. Я все-таки хочу перепроверить, но позднее трошки, да, як все-таки фартухом можно зловить рыбу, потому что я бы хотел самый великий фартух свой привезти и день посидеть каля этого озера. Не отримається. Я ще одну ведаю споровскую примавку. Добра риба карасі, але ядуть яе не ўсі. Вот запытайся мне, чаму не ўсі? А хто есть? Той, кто ловить? Так. Кому-то нет, кто никто ловит, а кому дадут есть. Теперь, Может, я не зловил, а сам и не съел. бабулечка, А кому-то да, отдала, бабулечка, продала. рыбу фартухом зловленную, я думаю, ну, сподяюсь, что мы Ой, покаштуем. это незвычайная, Да. незвычайная Теперь рыба, с я не того, что с зайца колбаса на 70 и на 80%, я уже давно гляжу, уже, так сказать, слюни просто спокойно не дают. Ага. Скажите два слова, а что это за гора пригожая такая тут у вас, а? Як її робиш? Що там за диво такое? Ну тут бачу, зрозуміло, а що тут під корочкою не видать? Гора, это не Запеченная. не картофляное пюре. Это товкеня. Товкеня. Так що за... Называется товкеня. Это звароная бульба, стовчаная. Яна добавляется сюда сало пирожное с цибулею. Ага, тому Добавляем. колбасе тільки 20 Да, кілограм. да. Ага. Во. Туди перемешивается, потом выкладывается в петельню, вот такую вот, ставится в жар, и она в смагне, и вот такое блюдо отримливается. И называется оно по-нашему товкеня. Товкеня. Так, Товкенька. і Это ще... что товчизна. І ще одна загадка стоїть на гэтым столе, про яку хотілося б почути так само некалькі слов. Вот у центрі стола що узвышается? А это каравай. Это які каравай? Это весельный каравай? Это не. Это прямо спеченный каравай для гостей. Ага. Не только не весельный, а для гостей. А скажите, ну а чому нельга просто боханом хлеба сустрець і все? Чому треба? Ай, ну это же не красиво, не пригожа с буханкой хлеба.
А з караваем вельмі прыгожа. А сакрэты выпякання гэтага каравая і вясельнага розныя? Ці адны і тыя ж? Ну, у каждого свой рецепт. Скажыце, Не, розные, тому что на веселье каравай, то робят, знаете, там и шишечки робят, и солнце, и месяц. А мы что же не робили? на караваі Это вот на з теста Да, выпікаем, да, да? да, да, да. Касечкой такой. На веселье. А яшчэ я бачыла, што ў гэтым рэгіёне такія ветачкі, галінкі такія ўстаўляюць А з вот рознакаляровымі у меня на этом. кветкамі. Шишки. Вось. Где-то каравай. Але ж вот каравай дзеліцца, даецца кожнаму з гасцей. А гэты карагавай чаго чакае? Ну, правильно, да. Поделим зараз. Гости, дорогие. Мы уже которую гадзіну гасцюем у вас. Хотелось бы, так сказать, каб вы трошечки нам рассказали про ту мясцінку, дзе вы живете. Что такое Спорова, адкуль узялася назва, чым багата гэта вёска, чым яна адрозна адметна ад іншых вёсак, ці прыцягвае на сюды людзей, так сказать, што моладзь застаецца тут жыць, працаваць, як складваецца лёс вёскі? Спаравцы – это люди вельмі вясёлыя, працавітыя. І яны гавораць пра сябе так, што мы дазваляем над сабой смяяцца, але насмейвацца над сабой не дазваляем. Вот гэта такая адметная рыса спаравцоў. А што ёсць яшчэ, акрамя школкі, клуб, што якія там У нас становішча? вялікі дом культуры на 250 месцаў, музычная школа у нас ёсць, Саўгас, Белпочта. Скажыце, а царква, яна ўсё жыццё працавала, так сказать, была адкрытай ці... Знаеце, да вайны царква знаходзілася на тым жа месцы, што і зараз. Потым яна была знішчана, і толькі за кошт людзей, жыхароў вёскі Спорава, за кошт іхніх сродкаў яна была ўзноўлена і пабудавана на тым жа месцы, і мае сучасны вось такі прыгожы выгляд. Толькі заслуга ў гэтым саміх спаравцоў. Мы которую гадзіну ходзім по вашай сядзібе, і вока радуецца таму, як тут все прыгожа, як акуратненько все дагледжана, даведзена да ладу, все. І зразумела, што, відаць, і самі не ведаеце, калі сонца ўстае, калі садзіцца, і дзеткі дапамагаюць все гуртам. А вот як ваши суседзі, як у другіх хатах, на другіх сядзібах, таксама клапоцяцца пра тое, ці, так сказать, по-другому можа быць? Вы ведаеце, што там, дзе жывуць маладыя людзі і людзі майго ўзросту, то прыгажыня. І яшчэ тады на заканчэнне пытання. Вот пераступілі парог сядзібы, так сказать, бачым пад дахам некалькі гнёздаў ластавачак, а там на даху зверху буслянка, а ў народзе кажуць, што там, дзе і ластаўкі, там, дзе і буслы, то гэта шчаслівая хата і шчаслівая сям'я. Скажыце, гэта народная шматвяковая прыкмета, яна працуе на прыкладзе вашай сям'і? Я думаю, працуе. І працуе з-за таго, што мы не шукалі адзін другога за светам. Мы вучыліся ў адным класе. Полюбілі адзін другога, з 5 класа пісалі ўжо запісачкі. І вось з тых пор разам. Ясно. То есть все-таки, так сказать, счастье, оно незразумела, так сказать, тут што першаснае, што другаснае. Я маю на увазе, што ці бусел прыляцеў, то хата стала шчаслівая, ці хата шчаслівая, і таму бусел прыляцеў сюды, так сказать, прызямліўся. Невядома. Ну што, на развітанне хочацца пажадаць вашай сям'і, вашай сядзібе, вашай хате толькі працвітання, вам здароўя, вам хай шчасціць на добрых людзей, на такія цікавыя сустрэчы, вот, і каб все-таки сталося так, што і школка жыла, і вёска развівалася надалей. Ну і хацелася б пажадаць і нам самим, каб мы яшчэ не раз з вами сустрэліся, і, можа быць, у фінальнай частцы конкурсу, і ў Мінску, і тут. Вот, поэтому удачи, здоровья и добробыту вам. Дзякуй, вялікі дзякуй вам. Дорогие гости, и каб дорога до Мінску была легкой и сытной, мы вам вручим кусочек гэтага святого хлебу, нашего споровского. В озеро смотрится небо, ясель да плавно течет. Если ты в Спорово не был,
Если ты в Спорово не был, много чудес тебя ждет. Клевером пахнет да мятой, чайки скользят над водой. Лучшие в мире девчата, лучшие в мире девчата. Спорово знает любой. Здесь и рыбацкое счастье, здесь и судьба, и любовь. Спорово ты своей властью, Спорово ты своей властью манишь себе вновь и вновь. Спорово ты своей властью, Спорово ты своей властью манишь себе вновь и вновь. Манишь себе вновь і вновь. Усім дякую. А мы нагадваем вам, што галоўны прыз нашага фальклорнага шоу «Хата на хату» – адпачынак для ўсёй сям'і ў санаторыі «Нарачанка», дзе яны змогуць атрымаць асалоду ад прыгажосцяў прыроды, сумясціць лячэнне і адпачынак, дапамагчы свайму арганізму аднавіцца і набрацца сіл. У вёсцы Спорово мы сустрели прыгожых, мудрых, ветлівых, гасцінных людзей, пасядзелі за іх сталом, паслухалі іх прыгожыя песні. Дякую вам, дороженькие, а мы едем далей.